Yache. Papa didn't know where sir, sanity, oh, bad dream, maho. And the mona moja and crying nam street so num re and sanum cigaleti ye massam a drama mo shank running ye ya mo bong had them we wicked because more fawarian as a japadie our rare property our lay japadie our rare until now really break it nan kolana ye mo bo na fa busuafo no ne ehire ni kunufo ne nam court because one ye hwe ama nkwala no court sa na o mana ye mo bo. And the mama fa warrior na se property japadia no serious no mo nya masede esese mo ye papa woni mommy wo problem ye ni problem bia ni ho sa na mate se mommy akwa abonti akoka se erade so hira me dada because because presenter no host ni busa mommy se from so bi ni what asem a wukunaka wo se wa yede what say se wukunu say wo se wa yede mommy se wa yede what na busa ho se mommy say wati o eti wona nka wote say wukuna babonti aka say ya ka wona te anka bede say mommy say wati busa ho say mommy te ye no wafafo na freme say oh honey mate say wa babonti abeka say miama hwe video ni bi honey ade na kasa chiri mu chire me na meko interview baby a me hunu de meka onfa afo freme o ma manimu nso e me busa me but wo say wati e papa na kesa asem wo asem so de bi wo da chi me chiri mu a chire wo. Yabusia fiti enrade ya papa Bishop Daniel Obinim o trendy ye pa ni nyina eye ensemo a wo kaaye edefa ni wu echi sene wo pese owu a na echi ye no ho no kaaye no Ghana fododo na akyerese papa wanka se ye se otimi gira bedwam eyi wo yere efri wa ye tutu mu de rade se asem bi e wo ho ana eno ana ya maame Florence Obinim ebisa ya maame se maame asem a papa kani o na wo je ne se na maame se oh papa wakasa ye pa nyame enhira no pa e wo ne nsemo a wokan ho na Ghana for say mami ede asemwa se wokunatimi agina bedwam na wa kire ni wuachi ne wo beye wo person ni wuachi ye na wayi wo a wo ye yere na free mu no na wo bai na ebisa wa wo se wakasa yi nti nyame nhira no Ghana for bi so kyerese maami no wa kyerese ampa wo ye oba pa all standards no maami na prove no ho se we ene e friend se wo yere ne papa Obinim aba be kasa nsem we wa abonten ma afede wade waswati bi Matia sana o say boy wati yes oti ye no ho ye o sin sesen sa hu dwiri you there be me ho andwiri me Mike never okay hu dwiri you there be me ho andwiri me ho anyo nwanwa adan no be kasa se owu a na asore mba ene onu ni yemu mma enko a na nsie no eno die me ntumi nche this o share bishop na obisa no dene man cancer I don't know eno so winning there be ogusu ne wo ho yes oti aware ase yes video ya babo nti ndi ase na beka che bishop oh de meka che bishop ze nyankopon hira no se waka na kuma mu asem se ebia eshe unipa kro trim na untumi nka nchiro bia na enye se waka no kre na kuma musema mehu se owu ama me ho ma na yi ase nyankopon hira na papa radio kese o se owu abeko o susu owu mo bi abrako wo ye no sebi dabi yeyi owu free so no wane kai wedi on wane kai sebi previous etumi se sie ya obekwa yie nase oh what dey twa so okay otie video ni mu nsem kra wan kase mama na yi ase o asim omu na nsie no video no se ne ma ena na asoro ma no ena ensie no na busu afọ kra ma mu nkosie okura ma nkosie funu ni bi ne ma ne yemu ma ne ensen a owo mu ena na asoro ma aburo so ma ena ensie that means you have the opportunity so dokwa yi na se wan kase mama ase but men nkosie ni bia kwa asie ya enkobi oh yes sure say yes so because men sie ni bia men nkosie as chance menye de ya men ko hokra men kwa yi na se na meboa dabi men ya de men sie no ai men sie
se obekwa yiase o se obesi o message aye papa de aba abonten no enu niye den na abeka me do nyankopon ase bebre wo se ade nyinam fa ase da ma Awurade na we no pewe ye ho ane me mabrabo mu no ade ye important hia me kese pa ne me wie ye me nyankopon tem eti sei me wie ye ti sei wo me nyankopon tem okay ma sole na metimu no me suban me mabrabo ne be bobia no eti sei ma wa wie no ma me bishop ntem no me suban ne mabrabo eti sei me mantem wa mete me ne me mantem eti sei na sei ne be wie me what you see enti no saade achi ene dai na se message we efri ni penu mu aba na ba maame Florence a meni asem bia kan wo se Awurade na meda nase na afesu nyankopon enhyira me kunu kwadwo binim ba bi wo bia sansimi etwagui ena Bishop Daniel Obinim na ba bonte na wabeyi maame Florence ano and what se Ghana for kasado no say Florence ko interview no na nka wo so fa phone friend se papa asema mate se wakani o na de nti na waka na sa na me ko interview amanya bibi aka na so Florence ti asema no wan fa phone am friend no mi sa ne sa asema ameti ye ni wono so wa amanim amma bibisa no ena Ghana for se ne na asema ho ana ena Bishop Daniel Obinim se ai asema ho ne busua asema ho no se Bishop Daniel Obinim wo kire se enye na no fafa keke no de kan yo nemum wa hyeda kra so ne manensa e de ma ko register general akwakoye will a sabra na yereti ase no wonim se ni kunu aye will e de ma ne ma ene wo mo a wo pese wo de ne ma e mo na ensem a Bishop Daniel Obinim aka na busua e wo se woko na woko tie mi abusua na what say ya se me trendy o enye easy ya de radio se me trendy na video na munya hwe ne mo anya ni nyina anhwe video ne mo anya ni nyina anhwe kakra bi na munya hwe kakra bi ana munya hwe nti pese me ma breakdown de si wa sole dem ni nyina why na ti asem na se me no ka se wi am kwakofa full video no de we me si kan na beto nya me page no nya bi ahwe me se eda me brebe so eda me wu da me ni ho no ba fa show ti se me nya nwi in Jesus Christ name fa show ti se onyankopon be hu me mobbo ama me kwatenten fa show ti se Jesus Christ of Nazareth obe hu obi ni mobbo no ama me kwatenten ka me mame me da se me se da me brebe so a me wu no na busuafo emre ye ni bi patentutuye no me yi o mafrim Florence Obinim me yi na frim fontutuye emse wantini me se entutuye arrangement nti wo twatwe ni arrangement entutuye ba Florence Obinim bebe ye ni bi o metena se asekuna sa na wo video ba ko nim sa na me kan no wanya ni nyina anhwe ti mi wiam de beba no hwe Florence Obinim metena se asekuna jinja me so metena se asekuna no because bepem na me ka sei me nware Ruby anka Florence ono ko na e me yere said the mokana legal wife ono ko na e me yere ti me nware Ruby anka no to baba betena se asekuna ba ntutuye ni de me yi na frim arrangement debi debi me yi na frim abusuafo debi papa de ntia hwe lumbe wuye woye to wa lumbe wuye woye to wa ka wesi me ye hwe basa ye yi lumbe free wa Anthony Kodwesafo Reverend Anthony Kodwesafo Apostle Kodwesafo the senior my papa say ye nim de ode na chija no akofena Kodwesafo junior say on ehwe so Adwasafo junior de menye se bi me ma ye nye tantan sa wo hwe TB Joshua wuye na yere kotena asase kuna TB Joshua yere kotena asase kuna ana ne ma nti nya na yere na ye yi no me se meti wo bi na ye yi no TB Joshua ma ene asolefo na ye na yi na na yere kotena asase kuna Anthony Kodwobu ache resurrection papa ni wuye no nya na yere na ye yi no eye ne ma ene na asolefo ene ye yi no hwe won JJ Lawrence ona na yere konadu mami ajeman hwe ne ma no won ne ma no he yantutuye yi na buni Kodwo nyansani na edeli he eti enkwala fo na amawo mo no maka me pese me say repeat enkwala very smart medical wo ba ko wa bonten salame ne Florence Obinim be wotre ba me hwe enkwala fo no o me yes smart enti me obia to bibia no obia wo de wo hwe so ba enkwala ni bi wo mu a me twen ba ko mienu bi me twen bi na me ko register general na se me pam cho
we the whole Aboroso church many one ebehwe machi as a general overseer only general overseer e ka general overseer just a resident pastors in abehwe na say general apostle general administrator obia secretary equality obia abehwe na say said the ne obia hye me mase no ono ne kasa ye fa na omusa papa we na me say we ne sensan bibia we na me de beto asole fo ni nyina nim say no meni wa we na behwe machi me ye 2015 o Aboroso for ya we we na me ye fast call banks Fidelity Absa Bank me bobo 6 banks na me say we and the behwe Japadi nyina so obi nim TV station no so TV obi nim TV Aboroso apartment guest house me fie nyina we na behwe so say wow na say next of ken okasa fanda we so na hwe we so me sensan bibia we na be catch Aboroso for be catch me yere Florence obi nim we na say sa people ni nyina se ti se fia metimi e fia metim se se ye fa ni Blue House yi enya media ya media ma no me di man we ye na me frɛ Florence obi nim say hani beji efie ni pipa no eye Blue House me di ama wo ba ase mesi je no say wow te je to enya media bio ni obi nim me media bio me wie na me say TV station no ene building no edan no I fa ne Pink House no eye oba we dia je pipa no fato na akola ni so age na da cha kwani nyina wa ma na say papa de che ho me wie na dan bi the greenhouse me di pipa no so me ye we din mu be de ma Florence obi nim da kakraka na Aboroso guest house na ya soro ho hye na nzi no eno so me ye na me de ma wi na me say Florence obi nti me di efie ni nyina people ni nyina wo Florence obi nim ho Kumase bibia se me no ka say me Rolls Royce Bentley je wa gwo no kiss ni nyina ni me ho de won ho te me kura me no ka say me peka ni bi atwa je say me ko akola no ko jiki no me di bibia che papa de nti na wo yesa sanete wo ba adwe ho ma ho ene mo na mo jeja nkwa ne nam street so nunum wi ensanom sigaleti ye masem adwama mo hye nkwa ne ye ya mo bon ade mo ye wicked because mo fa aware no asa japade aware ye property aware ye japade aware nti na aware ni breaki pe na nkwa na ye mo bo na fa busuafo no ne yere ni kunufo ne nam court because wa anya hwe ama nkwala no court saa na o ma na ye mo bo and mo fa ware na se property japade no serious no mo nya masede esese mo ye you claim as a hwan and I mean ware but mo nya asede esese mo ye fa ware as a japade when is ware bet ma break out any time. Think about your children. It's in the court. Hey, me die me tena ase na me plan ye me ne Florence obi nim and the tena ase plan ye. So what you say? Na papa de ntina wo de asem ne ba bonten. Hey, maka dada mo na monte ye. Aboroso for the so minim. Maka na afi na mate. Papa na de ntina wo kan eye hon konko no. Eye Holy Spirit se menka na me chi anye basa se da. Pese me kana motibi. Ti na me se asema me kan. Me se asema me kan koto media ne so. Hey, you're careful. We wicked. Mo kasa baby. We wicked. O nwene wo ba ho. Of our real say. Until no. Hey. Until directly no. Se me ka say me ma ene Aboroso fo a. Wan Aboroso fo. Me ma na ya Aboroso fo because me ba no won na be hwe Aboroso so. Me ba no na be hwe Aboroso so. Nti ono na sai je no obasia. Eti direct me kasa kire me ma na. Ti me kasa me ma ene Aboroso fo a. That means me ba wo be hwe me Aboroso asole so as je no obasia. Wo hye date ya. No da koto ni nwa no me say me papa de bibia che me sa as a nurse of kin. Fana. E bia se ne kodwesafo. Hye date. Akofana. Adwasafo hye date. Papa ne yeto ho a. Hwe jeje. Ne hey radi yesu. Jeje ne yere konadu wuyi. Hwe ne ma no. Oh fefefe. Papa adentia de Bible de be say won konkono. E Holy Spirit na ma me de Bible nten. Papa woni mommy wo problem, ye ni problem bia ni ho. Sa na mate se mommy akwa abontia akwa say Erade so hira me dada. Because say presenter no host ni busa mommy say Florence obi ni what asem a wukunu aka. Wo say wa yede. What say wukunu say wo say wa yede. Mommy say wa yede what? Na busa ho say mommy say what you. Eti wo nanka what say wukunu ababontia aka say ya ka wona te anka be den. Some mommy say what?
bisa ho se mo mete ye no wafafo na frɛ me say oh honey matese se waba bontia be ka se miama hwe video ni bi honey ade na kasa chiri mu chire me na meko interview baby a me hunu de meka onfa afon frɛ me oma manimu nso emebisa me but wose wate e papa na kesa asem ho asem so de bi ho da chi me chiri mu a kire ho tie bibia na meti maka because me mfa ma wale sem ne me nsem ntu bedwam why ti se wo ukunu be ka asem wabonten wo yere be ka asem wabonten na wo tia ungobu se ukunu ungobu sa wo yere wona be chiri hu so di me na nyame nhira no na de ende onanim di nti akasa perfect but minti mi fa bibia ma bonten erade ba ma me kwatenten no ma for so bi nim so kwatenten no ma nkola ne kwatenten me de mai bibia wi kojo nyansani mo kire ma adwen kwa mo kasa nyina mo kire ma adwen me se me ye no 2015 ma ye wall ato papa ene wo bie nsem so ma bia wi ma ye wall ato 2015 papa na buru so fo nyina ya we obia ya we resident pastors Kumase kwabena watchere oya we Takra de resident pastor Accra Tema obia ya we asole mpedi obia ya we mommy Florence my ye wall my bibia de agija me de obia to bibia no ende se me no kase me ne japade ti mo amokasa no mo ha mo ho na papa wo ye bibia no se o ha wo o person san cheche me se ma Florence obi dim papers bibia wo no why ti ye nya ya ware me ne Florence de so ware ti radi nhira mo why na rade mom ho ban I love you more rade mbie wa adwene mu na toto ne yie na daachi woni ho a wo mba anyembo dwen kola ne daachi bye bye Etabusia we ene ensemo Bishop Daniel Kojo Obinim esan ede ababetudwa after se obekire ni wuachi wo mo a enhwe ni wuachi ekoda ne ensemo ama me Florence ko yi ano no ene wodi we asan ababetu na Ghana for se ye ka se efie ho enya ade se asumdwe ewo ho eno na ebobo be na so Ghana fo bi kire se ne Bishop Daniel Kojo Obinim aye no ekwan ne kwan so ano no fi se ye hu edikanfo no ne wo mo ko yo mochi eye ye nze bia na nka ntutu ye bi se ko so a kanya ade so machi ebe basa enti mpenifo se ni wodi ekire no so ni wodi kan nante enti Bishop Daniel Kojo Obinim wasua wo mu a edi kan no enante hu se won nante no anko yi nto ne de obetutu na namo no edi esi enzabusua Master say obeja comment section ho edi amami all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na afofo so enye bi ahwe makra